No, there's no regret. We took the decision as we decided that we should move in that direction. Umongameli Cyril Ramaphosa we-ANC uthi akazisoli ngokuthothisa isigwebo sowayengumongameli welu mnumzana Jacob Zuma. Enkathi belokhu beba-interrogate sekufanele ngihambe ngedwa. Konke lokho amaphoyisa azange akucabanga. Engibona ukuthi itulo nje leli lezepolitiki. Amapolisa amise ziyathimba izithuthi ezikhwelisa nezikhapha umgqazo weqela la-FP kwisikhundla senkulu baphathiswa KwaZulu-Natal umnumzana Thabo Ntuli. Chodi lingenandaba sithi ngasho-ke ngokusondela kwenu xa seniphakele ezisematheni ngalenhlwa molweni mawethu. Umongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa uthi akazisoli ngokuthothisa isigwebo sobe sakuba ngumongameli umnumzana Jacob Zuma. Umnumzana Zuma wagwetya inyanga ezili-15 inkundla yomgaqo-seko kodwa wakhululwa kwinyanga ezintathu ngokunyanyiswa kwesigwebo samabanjwa kumongameli Ramaphosa. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthi akayisoli ukukhipha wengumongameli wezwe uJacob Zuma ejele. Noma uZuma manje ekhankasela ukukhipha uRamaphosa eofisini njengomongameli walelizwe. No, there's no regret. We took the decision as we decided that we should move in that direction, and the remission was a generalized remission. It was not specific to him. So when I took the decision, it was not specifically aimed at former President Jacob Zuma. It was a broad decision that affected many other people who needed a remission, and it was being done so that we can reduce the numbers of people in our prisons because they are burgeoning at the seams. There are too many people in our prisons. Umengameli we-ANC uRamaphosa uphinde wavikela yona ikhomishana yayo ye-IEC uJanet Love. Iqembu le-MK limfuna esusiwe. Decision is based, as I heard it and understood it, on bringing clarity to the law so that the Constitutional Court, which is the repository of the entity that should interpret our law, so that they interpret the law and give clarity once and for all. Umengameli we-ANC uRamaphosa uphinde wathi abantu baseNingizimu Afrika bengadangali ngoba kukhona umsindo ngalo lolu khetho okwamanje abantu abaningi bekhala ngokuthi ANC ayilethi ingqalazinda kubona. Ngingusamkele Maseko wezindaba ze-SABC ngibika ngiseGoli. Igaleleka kwiphondo lempuma koloni inkokheli yomkhonto wesizwe umnumzana Jacob Zuma iyokuthetha ngengxoba zangaphakathi zombutho ephondweni. Ukukulandela ingxelo ezingaqinisekiswanga zokuba kukho amalunga alwela izikhundla zomkhokheli. Lutyelelo lokuqala olulika mnumzana Zuma kweliphondo onke wasekwa lo mbutho ngoDisemba. Ukwazimase umncwabo welungu le-MK eDike. Etha kumncwabo welungu lombutho we-MK uPhumelelo Tokhwe, uZuma uthe uye wanyanzeleka ukuba anqumamise irali yombutho nebiza kubanjwa eGqeberha ukunika imbeko yokugqibela kumntu ebesebenza naye ngethuba esungula lo mbutho. uZuma uthi iMK ifuna ukuhlangula eli lizwe kwingxaki elijamelene nazo. Fanele sifike ekupheleni kwenkululeko asekafiki bakwethu. Ungathi sesifikile hayi ngabe uyaphazama. Bese fanele ukuthi sifike ekugqibeleni. Umhlaba ube sezandleni zethu, siliphathe izwe sizwe ukuthi siliphethe. Sishintshe ezomnotho. Silungise nento ukuthi siqede ukungabukani nokudelelana njalo njalo. uZuma uthi ubukho bakhe ephondweni kukuzokulungisa ingxaki zangaphakathi embuthweni. Okunye bese kudibanisa la ukuzama ukuzolungisa izinto ezingahambi kakuhle phakathi kwamaqabane. Akuzona izinto ezizothetha ngazo ezo. Kuba khona nokho izinto ezingahambi kakuhle hle.
uZuma ukwabandakanyeka kwidabi lezomthetho kunye nekomishoni ejongene nolonyulo. I-IEC iye yabhenela kwinkundla yomgaqo-siseko ngesigqibo sayo sokususa uZuma kuluhlu lwabagqatswa lombutho we-MK. Oku kusemveni kokuba i-MK iye yaphumelela kwisibheno sayo kwesi sigqibo. uZuma uthi umhla werali yaseMpuma Koloni uza kubuya uchazwe kwakhona. Ndingulubaba lodada kundaba ze-SABC eDikeni. Umgqatso ozimele kuphela kwakhe eNtshona Koloni ugaqele isihlalo leParlamente umnumzana Ahmad uthi uza kuhlalela ilizwe labangathathela ntweni ekuhlaleni. Ukusipula nengcambu urhwaphilizo kuyondelanisa urhulumente nokuphucula ubomi babantu zizinto eziphambili kuye. Umnumzana Ahmad ebethetha kwirali ekhaya elisha kwiCape Flats. Ngumsebenzi wakhe njengetshantliziyo le-HIV ne-AIDS nelamalungelo oluntu. Uthi lo msitho kukuthathela ingqalelo amaqela nabantu abaxhasa iphulo lakhe njengomthuzimeli. Uthi uyaqhuba kuye umzabalazo ukuphucula impilo yabantu abangathathi ntweni abolupheleyo kuquka abakhubazekileyo nabathandana nesini esinye. Do not speak the truth to people. They in fact lie or make promises that is impossible to keep because they don't understand society, economics and politics. So our job is to bring honesty and truth and hard work back into politics. Udinga ivoti ezingama-86,000 ukuze afumane isihlalo saseParlamente. Ahmad uthi nakubeni kungekho qela lopolitiko aqhogene nalo kodwa uza kusebenzisana namalungu eParlamente andilisekileyo azibopheleleyo kurhulumente olusulungekileyo batshayele urhwaphilizo. My work in Parliament is going to be on the Standing Committee on Public Accounts, even if I'm not put there. Any MP can attend committee meetings, any MP can ask for documents, any MP can ask questions, and that will be my job in Parliament. Uthi kubalulekile kuba uluntu lube nomdla kwaye lwazi ukuba urhulumente uyichitha phi njani imali. Abahlali baseMasibidi kufuphi neGranscoop phansi komasipala iThaba Joy eMpumalanga abantu bashiywe kwesinomhla ngamaqela ezopolitiko. Ngamaqela le-12 kule ngingqi asebenzisanayo kunyulo lwephondo nolukazwelonke kwinyanga ezayo phansi kweForum for Service Delivery. Basezilalini lulangazelela utshintsho iMathibiti oko yayiphansi kolawulo lwe-ANC kodwa abahlali bafuna inguqu. The councillor we have, he just concentrate, he is working with the ANC members only. When there is an opportunity for jobs, he is giving them to the ANC members. In this area we struggle. We don't have proper roads, we don't have pavement, and when it rains we struggle. Water is what we need the most. Onga iForum for Service Delivery elasekwa kwiminyaka elithoba eyadlulayo lisebenzisana namaqela ezopolitiko amancinci azimeleyo ukwenza ngcono impilo zabantu. We have come together so that we can share knowledge, we can share resources, we can share also the membership on the ground so that we can have Forum for Service Delivery in Parliament. Lamaqela amancinci inxalenye neqonga iForum for Service Delivery African Unified Movement libhiyozela ukufinqa iminyaka emithathu yaye linethemba lokuza nenguqu kulawulo lwasekuhlaleni. Our aim is actually to get to Parliament with the Forum for Service Delivery so that we can be part of those policy makings in Parliament. Ukanti African Unified Movement inethemba longena kukhuphiswano lonyulo yaye iphumelele kunyulo lolawulo lwasekuhlaleni ngo-2026. Kwalapha ezindabeni ongasekhoyo nowayengumbhali kuquka noba ngumhleli kwiphephandaba iSowetan uAgriculture uye wakhunjulwa ewongwa ngendima wayidlalayo njengegqala lomzabalazo kodwa masithuma umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwindaba zeljele yakwazi ukubukela izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa ukani xa ubukele sicela ucofe ulike sewuba ukamcofi usubscribe esibongweza wenze njalo ukani kwinqaku lokuqala sithe umongameli we-ANC umnumzana Ramaphosa uthi akazisoli ngokuthothisa isigwebo sobesakuba ngumongameli umnumzana Jacob Zuma. Umnumzana Zuma wagwetya inyanga ezili-15 inkundla yomgaqo-seko kodwa wakhululwa kwinyanga ezintathu ngokunyenyiswa kwezigwebo samabanjwa kumongameli Ramaphosa.
Igqiza lezithuthi ezikhwelisa nezikhapha umgqatso weqela le-AFP kwisihlalo senkulu baphathiswa KwaZulu-Natal umnumzana Ntuli zimisiwe zathinjwa ngamapolisa nangamapolisa esixeko saseThekwini. Umnumzana Ntuli uthi kubonakala ngathi esi senzo zinzame zokuphazamisana nephulo le-AFP lokugaya inkxaso. Ithi imoto eyiqapha uhlalo wayo umnumzana Ntuli zimiswe ngendlakahla amaphoyisa. Lezi moto yimiswe esanda kusuka eThekwini esebheke ekhaya. Iqembu lakhe lithi uNtuli waseshwa kwasekuthi abaqaphi bakhe baphucwa ibhamu nemoto ezimbili okwamphoqa ukuthi ayishayelele goduka. Amaphoyisa athi uNtuli ushaqo imoto ngoba bezingenayo imvume yama blue lights. Anybody who drives a vehicle fitted with blue light without an authority is in contravention with the law, and it doesn't matter who the person is, because when the police stopped their vehicles, they did not know who was driving their vehicle. Aqala ukuthi uNtuli athole phambene nomthetho ngo-2020 eseyimeya omkhandla senkandla waboshelwa ukuphula umthetho enhlekelele njengoba kwangavumelekile ukuhlanganisa abantu besibalo esithile. Kepha lawo macala abuya ahoxiswa. uNtuli uthi isigameko sakamuva sokushaqwa kweimoto kuyimizamo yokubachezula emkhankasweni yeqembu lakhe. Okube nje babeka impilo yami engozini waphela ngenkathi laba ngigadile ebumnyameni bephuqa ibhamu nangenkathi belokhu beba interrogator sekufanele ngihambe ngedwa. Konke lokho amaphoyisa azangakucabanga engibona ukuthi itulo nje leli lezepolitiki. Amaphoyisa athi alikho icala elivuliwe kepha ayaphenya. uNtuli ubengakabuyiselwa lezi moto eshaqwe amaphoyisa. Eindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Abahlali besithili sasemkhanyakude kumandla ephondo iKwaZulu-Natal bathi banethemba lokuba uhulumende ozakungena emva konyulo oluzayo uza kuzifezekisa izithembiso zakhe nanjengoko sele iminyaka bebanjiswe iliwa ngulo uphetheyo. Ezi zithili zijongene nemingeni eliqela equka ukungabikho kwamanzi, indlela ezingekho mgangathweni kunye nobundlobongela obucatseleyo. Abahlali baye bavakalisa le miba kwingxoxo-mpikiswano ekhoyo ebanjwe phantsi kwesikhululo Ukhozi FM. Ihholo beligcwele phama njengoba izakhamuzi zendawo kanye nabaholi bamaqembu ezombusazwe bebehambele inkulumo mpikiswano. Izindaba ezinjengobugebengu, umntuleko kwemisebenzi kanye nenkinga yamanzi eqhubekayo yizo ebezihamba phambili. Nakuba sekuphele iminyaka yokusokola nokunganakwa, izakhamuzi zisenethemba lokuthi ukhetho lungase lulethe uguquko. Ngiyathemba ukuthi luzoba khona ushintsho ngoba seside isikhathi intsha ingavuleleki amathuba omsebenzi. Ngiyathemba manje ukuthi uhulumeni usubonile ukuthi yini efanele ukuthi ayenze ukuze intsha izokwazi ukuthi ivuleleke amathuba omsebenzi. Asasi noma emva kokhetho yinto engazokuqhubeka le futhi kupossible ukuthi leyo nto ingabisaqhubeka leyo nto leyo njengokujwayelekile ukuthi uma kuzovotwa sibabone beqhamuqhamuka kodwa egcineni singasizakali. Namanje ngeke sisizakale, siyakwazi lokho. Ephendula ngalezi sikhalazo eziphakanyiswe abahlali, imeya yesifunda ivumile ukuthi ezolimo ziwumgogodla womnotho womphakathi futhi zidinga ukwandiswa. Izinga lokuqashwa kulesifunda liphakathi kwamazinga aphansi esifundazweni. Kusho ukuthi uhlelo lokuqala esigxila kulo kuya phambili ukuthuthukisa indaba yezolimo, kodwa uhlelo esikhuluma ngalo njengamanje gcwensa uhlelo lokuthi kungabe ukulima nje ikakhulukazi emakhathini. Uminister wezamanzi unikeza imvume yamanzi kubalimi basemakhathini flat. Ngingononhlakani Magwaza ezindabeni ze-SABC emkhanyakude. I-SACP iSANCO kunye neCOSATU emhlakolweni zimemelela abasebenzi ukuba bamanyane balwe nemingeni ejongene nabasebenzi. Ezi simemelelo senziwe ngethuba kubanjwe inhlanganiso yenkokheli zabasebenzi ebanjwe iminyaka le yeCOSATU emhlakolweni. Inkokheli zabasebenzi zemanyano eziphansi komfelandawonye wabasebenzi COSATU ziphume kwizithile ezinhlanu zeliphondo. Amahlakane eCOSATU aquka i-SACP kunye nombutho woluntu iSANCO ebeshukuxa imiba iquka imivuzo nokubaluleka komanyano phakathi kwabasebenzi. Le mibutho ikwavakalise inkxalabo ngongabikho kokuzimisela uqubisana nemingeni ejongene nabasebenzi kwanezinga eliphezulu lokuphela kwemisebenzi. This council makes sure that we look at whether there is no ideological rupture, there's still political commitment,
and whether our theoretical underpinnings are still the same to advance the working class project. Ukanti Sankho ibongoze urhulumente oza kungena emva konyulo likazwelonke ukuba aphelise imisebenzi yethutyana anike uluntu imisebenzi esisigxina. They have to make sure these contract workers comes to an end, because these people, they don't have any benefits. They work for 10, 15 years, they go home with nothing. Ukanti ezintlanganiso zibanjwa ngethuba ezinye inkampani zemigodi kunye nenkonzo yeli yeposi zinezicwangciso zokudenda abasebenzi. Policies should be reviewed on a yearly basis so as to change the social order and make sure that workers are on par with the development. ICOSATU ikwathe ezintlanganiso zikwasetyenziselwa ukulungiselela usuku lwabasebenzi nolungomhla wokuqala ngoMeyi. Umbutho wamakomanisi eSABC umemelela abantu baseLimpopo ukuba banike imbeko bakhumbule igqala lomzabalazo elingasekho elalingusosisi bajikelele walombutho umfi uChrisani ngokuthi bavotele iANC kunyulo lomhla wama-29 kuMeyi. Umfi uHani waqutyulwa ngokubulawa ngumphambukeli wasePoland uJan Uzwalusi kwikhaya lakhe eBoksburg eGauteng ngomhla we-10 kuAprili ka-1993. iSABC ibambe isikhumbuzo sama-31 wabulawayo uHani eModimolle eLimpopo. iSABC ikhumbule igalelo likaChrisani kumzabalazo wenkululeko, ikwanike imbeko inkokheli yayo yephondo engasekhoyo uTeenage Munama ophuma eModimolle. Usekela sihlalo weSABC uThulas Ncesi ukholelwa ukuba ngokunikezela ngeenkonzo ezisiseko kwindawo ezisezilalini yeyona ndlela yokukhumbula igalelo likaHani. To us, Chrisani put it very nicely. Socialism, it's not a big concept, or it's about sophisticated theory. Abanye abahlali babongoze abezopolitiko ukuba bafane noHani. Chrisani is a soldier that was fighting for black people to be in freedom. iANC yayifumene umyinge wama-77 ekhulwini eLimpopo ngethuba lonyulo luka-2019. I've found that the ANC is very strong here in Limpopo, and its link and connection with the people in Limpopo is very, very strong. iSABC iphinde yamemelela ukuba kuqhutywe uphando nzulu kokubulawa kukaHani. Ongasekhoyo nowayengumbhali nomhleli wephephandaba iSowetan uAgriCluster uye wakhunjulwa ewongwa ngendima wayidlalayo njengegqala lomzabalazo umakhi wesizwe kunye nokuba yintatheli. Ithemba lelokuba ithala lencwadi nelinobuxhakaxhaka bale mihla zelathiwa ngegama lakhe liyakunceda uluntu lwelokishi etsala nzima neyona kudala ikhona eKimberley iGreenpoint iphuhlise ubomi balo. Lokaglas nowalandulela eli ngonyaka ka-2004 waziwa ngokuphuhlisa intetho yamene nokwakha isizwe ngeminyaka yo-1980. Esakuba ngumhleli wephephandaba iSowetan uAgriCluster biliqala elithanda ukubhala nelixabise nokufunda. Kufanelekile ke ngoko xa kume elithala lencwadi lithwele igama lakhe. Ngegama likababa uAgriCluster sibe sikhumbula imisebenzi yakhe ye-nation building okwakho isizwe. I-nation building ebeyilwela kakhulu in the late 1980s ngabo 1988 ethu baba uCluster kumele ukuthi sisebenze sakhe isizwe sethu, kodwa sesakha kanjani isizwe sethu ngokubheka ama structure akhona kuma communities wethu esingawaqinisa ukuthi asize abantu bethu. LokaCluster wayengumbhali ophakamisa ubumbano lwesizwe ngethuba eli laliphuma kumatyathanga engcinezelo. Uye wasebenzisa iqonga lakhe kwiSowetan ukuncedisa uluntu kuba luzixabise kwaye luqiqe ngokwengqondo ukulungiselela ulawulo olutsha lwentando yesininzi. One of the most iconic individuals in South Africa, very good writer and freedom fighter as well. So we thought it appropriate to name this facility after him, so that his spirit can always be here and what people are doing here should resonate with the achievements that he have done. We firmly hope that just naming this facility after him, it will really serve as an inspiration, and particularly to young people here. Ilifa leliqala kuthiwa liya kuhlala linambithwa zizizukulwana ngezizukulwana.
Elithala lencwadi ngaphakathi linobuxhakaxhaka bale mihla kuquka ikhompyutha, iWi-Fi kunye nothotho lwencwadi. Ingenile kwi-semi-final ye-Nedbank Cup iStellenbosch FC emva kokubhulela amasaka iSuperSport United ngamanqaku amane eqandeni kumdlalo we-quarter final kwibala iDenny Craven eStellenbosch ngalemva kwemini. Sistelis neMamelodi Sundowns amaqela asele engenile kwi-semi-final zolu khuphiswano. Masijonge nangamabala ngalo mdlalo. Arrumela Nkopile bona baba udileka kama na kuma potse SuperSport United bona pile tana kose abasire letari karogos. And they're on the attack here early on in the second half. No changes to their side. Reynolds plays a delightful ball into the area. That's a brilliant goal. That's the insurance goal that they needed. So simple. Forward. This is where the Celtics are so dangerous. That's a delightful ball again. Here goes De Jong. Can he put this game to bed? Oh, you bet he can. What a great finish that is. They're 3-0 up. Dino Arrumela. Tenagala bagosala rete ne ketsa pene ke akwala fa. Harbone! Ekwadile. Hofadile. Game 7 match. Consecutive semi-final in cup competitions. Magbekho sikubehele.